Në Maqedoni duhet të punojnë 2 punëtorë që të arrijnë produktivitetin e një punëtori evropian, këto e kanë treguar hulumtimet e punëdhënësve në vend. Ata thonë se i respektojnë ligjet dhe kanë zbatuar harmonizimin ligjor, me të cilin paga minimale u rrit për 1800 деnar. Продуктивноста на нашите работници е на 50% од продуктивноста на работниците во Европската унија, што значи дека на еден европски вработен треба двајца наши вработени. Тоа е проблемот не само на работниците, туку и на компаниите, особено на малите и новоформираните компании, кои не дека не сакаат да имаат попродуктивни работни места и не дека не сакаат да имаат поуспешни компании, туку се соочуваат со проблеми во делот на конкуренцијата. Sindikalistët mbeten në kërkesën që paga minimale të rritet në 500 euro dhe të rriten edhe pagat e tjera. U dërguan mesazh punëdhënësve se për rritjen e produktivitetit duhet të rrisin pagat. Ata thonë se revolta tek punëtorët është e madhe sepse janë më pak të paguarit në Ballkan dhe Европа. Доколку планираат и понатаму да не ги плаќаат онака како што го прават тоа денеска, не може да очекуваат ниту зголемување на продуктивноста. Од една причина, нашите работници во Црна Гора, во Србија, во Хрватска, во Словенија, во Германија, во Австрија се продуктивни. Меѓутоа зошто? Затоа што таму платите се за 3 или за 4 пати повисоки од нашите. Nga qeveria thonë se do të respektojnë gjithçka që punëdhënësit dhe sindikata do të bien dakord. Врз база на социјален диалог е донесен и тој закон кој денес се почитува за минимална плата и ние максимално и коректно го почитуваме тој закон. За други законски измени кои би следувале понатаму, сепак треба да има одреден социјален диалог. Por prej muajsh nuk ka dialog social, as këshill ekonomik social, sepse ende nuk është përcaktuar përfaqësueshmëria e sindikatave. Me këtë, me harmonizimin ligjor, paga minimale në mars u rrit për 1800 denar dhe tani është 24400 denar, duke mbetur ndër më të ultat në rajon.